ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka tayo lekmen hasnong Lummawbah kapalapanlong daga Sengkasi Students Union Lummawbah Unit. Kalapoy no siya kabakot hagas ngi sadyan kasiphotarik urumpang arajar arpusaw hagabaw ba Hamlet san doling unong aibot jong menteri rang ba kajela ulalong ukongsan. U Presiden ka Seng KSU Sengkme uba Lambok Starwell Marngar ulalong usembut kongsan. Hagajuk apor la senran lang daw rang ba snong kasnong Lummawbah uba Everest tangkiw. U Secretary jong Lummawbah Sports and Cultural Club uba Bawan Wanswet. I Presiden bat I Secretary ka Seng Bhalang ki kentay Lummawbah lembat ki wei ki kenrem kilendan kumjo ki nongshong snong. Lapan bernia ya kani ka program da ki jingruai bat ki jingshat kum ka solo bat group dancing competition. Lasam ru ya ki kusnam sya ki nong job ha ki jingekop baper kibala penlong barok sitayo. Sobo kong kini ki lempung itayo le kemen kilong badan kam hado kata-kata. Makali sebentar apen yuni ya kasap kapong kajing sul kajing la kata-kata len tu pihak kebaret buat hakaju kubo. Ada sebentar warna kajing ejan kajing ini kumki para nong para sumpah. Nampak ni suatu hakini ka ayam terang, ya boleh dihap keberat pada belah kamsan. Dan na pedeng da jingyo ya pasuti pati school kempat no. Naslowa cakaban di sakama hakiwai pak. Ya kom pakak pedan bat kinu kikam bomentor. Di bom kentil ya kejemut keperkat bat kamtam di bom perklan. Ya kebenar pakak naslowa kum kini kiliakan. Tayo lang naman dito sa kapilang berangkam ng kota. Pada jumlah yang song ini kihap kebat, yesem benta ketujuh yasa. Kapan ni yata kajingla, bak kajingut tuki dan kiu po orang sa. Bak kadai si benta kajing pensol, bak aing si neki makinla makinjo sisin kasni. Sa kaway pat kapanta kabaw boleh tersat kepang dikasap kepang gitu. Okey. Nama akum pilih jing lumlang di parang susunong kantang kihak berat di sana. Kadai kaway kapanta kabila penyalak di penyaklat. Ya terjing sini berpersang penyalam bakla kantang di kihak berat pun sama. Kalau ada kaway pat kakabi pesan besar. Aman kisunang kita. Bat kadi kecinglang, kecingman, bat kecingla, kebesnak tekam. Nasobanong, kadai ketiga man, ketiga yang jogodor bersnong, ketiga yang kilong kami ikut sama. Bat bantai ya kirimlang salang, berkam, kecingnya terilang, bat berkam jadi ansinglah. Ia mata kajuk, coba cingkala, kaba miyui. Bagi siu tentang kepersan berjok pat di Jingpynhap. Nasoban wer, kecing surat ikut semula kolong gadai pat kamram cungi iwai iwai. Pan penting kena bagi long kita berpengor, ilong kita bisa ya kecing long cuman dan kita nanti pat kihak kibarat hakon ti badai hakon ti babat bak meki kilong kalawai nam tajok dari mat kecak dulu berokoi. Nama kita berbau semua yang kisiu. Nama kolong kaseng omtang bakapet jika kakya kason joko jai binrir. Nreru kadang berta bakrawe hagon pet nam tak kabir kabiang. Jong bisa berper bakir pangru nam tak kasong Lummawbah kazumi. Ini Lummawbah ni suap sibun. Kalau kasong kubahiyatuli. Kalau kesenang kepada kerana kejimbik kejumbiang, kalau kesenang kepada kamrat mati kibas ni. Lagi ada kemen kita twin dia, bukan kesenang ni, yang nang kesenang, na barang mapar hagi mabul kilian.
batang kawai ke juga part dengan huni yang terjadi baru aku pernah nong kalong kene kawai bala di bukti siu kale ikang di bawah wan cermat I mensin kersan itu nampak kam ke bawah ke bawah dia nama lagi kersan ini ai buat ini ai bor nitin boyo pihak nama ba pitrai bhag menul dalam dok ni kersan dia pen pinjak thok kuno kamdi katagri bamlong di enam salang gajoni bidon kam manwat smart manai kersan nama jongki bila ada kasnong Lummawbah rang basnong kesnong kile kam baba bantai nama kasnong yami di ai kerti kamon ai kejang ya kersan nam ta jongki kamde ini beri geroti kamde ini beri ben ni yakho beri leke kam baba ai kersan nam ta jongki dalam di eksen long kami ju Lummawbah kile kam baba yami kersan ai kersan ki namar bama kiru kilio mensian kenalak menteri kembah nak kasnong tahi berokoi dari Lummawbah Sports Club Lek kita di bawah berjati ke sports box Shongkun kabaran kami kami para nasional belum bangin meet in ai ya kersan nak kedongki kapor ni kami isu banyak band banyak kok berisi para mangi regedan kam banyak gentiu para mangi nasional yemdai beriatan yemdai banyak bisi wei hendai ke konsen belum in ai sian kenapa berjumpa tu kelong namda diri kum kelong nasional